sad na film postati švicarsku da gledam. Moli za nas, Gospe od Karmela. Da budemo dostojni obećanja Hristovi. Pomolimo se. Maria,
Gospodin s vama. I s duchom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme uskriz isto stajahu majka njegova, zatim sestre njegove majke Marija Kleofina i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika koga je ljubio, reče majci: ženo, evo ti sina. Zatim reče učeniku: evo ti majke. I od tog časa uze učenik sebi. Riječ je Gospodnja. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Da budemo dostojni obećanja Kristovi. Pomolimo se. Pomogu nas, molimo, Gospodine, časni zagoslavne Djece Marije, da zaštite njezim okrijem prisnjom brzu Hristu, koji s tobom živi i kralje u vijeke.